Kapor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. UMDC Jangalaban Moprem constituency Bariki Shulai, Hakar Potrik Unailar Arajar Posan, Ulai Tirka Jingtho, Shumintri Gatran Jungok Kai Perthe Bapoling Do, Ban Pen Pao. Yeke jing Snokia Lok Jingpin Klem Yiki Ding Haka Cloud Jongashnong Lao Soton, Nagabentaga Jingshna, Yeke Shilong Ropeway Project. Hakajing Kram Kilar Patai Kubor, Bariki Shulai Ulong, Bakajing Kundo, Umintri Along, Ban Pen Bet Ski Nagabentan Pulong, Yakajing Jurip Lang, Bakikin Hon Pair, Yaka Cloud, Halau Soton, Kanamandubla, Banyada, Yaka Cloud, Badanru, Yakatulong Kabaju Besai, Pat Ba Jongashnong Lao Soton, Bakiway Wigishnong, Kiba Marjan. Kajingon Kundo Jonga, Yi Kalomba, and Karpat, Yi Bat Kasokar, Bangimbu, Yaka joint inspection, but Borok is stakeholder. Ringkat lang badnga badle si local MLA kanang bangin suthu syapang kani ka progress jong kani ka Ruby project bali ngawan ban kerpat i banbu inspection kadi halor ka complain ka ba labun tili la kaliang kipai ba nong sungsnong bapin suthu kani ka project ladu arajar po ar kilayasan agreement ba ka sarkar Joko Meghalaya ban karet laban dorbar pulun kaba they try ban peje katuka klau bat kala alis ya kacaka syaka government Meghalaya ementa kala di kacaka kaba peji ka tourism department bat kilawan ra ekane ka Ruby project te haba ka ya ka project kalong ki kaba sedang kata ki pejba ban kilai ba syawat lu kiding dalam hablu dikiding ka kata wat yanga bala kha la he la sananti kadon ka jingso ba ka jing kata bade nilaim mani i gitu ka klau ka batap tu nangilai baka ding kal ham tu tiglas tang banon ki complain sibun ya tinga kamu MDC itu kapor ka ba dang sibnai arbanai manusia kilabun complain dengan bansi ngakot meeting nga intervene no ka ba nga bansi kamu nomi khmat khamtam banyada kendo ka syam ngalakot juga rela bandar berpulun ngilai song meeting arsin Jun nang ngilai song meeting ngako aban semua nak kikin bah kanika progress jong ka Ruby project kanong hano kor komberi kumno kit odding kumno kit od kilong confuse ki ba bat kabakam sutunat bang ngasnoban ai kublei ye ba jaral ngam kemo bah ka keteng sui personally ngam itu ye Shabong ibala file ka PIL but kakut mentala sau lai sau teliki hearing kala proceed deka ba IT shaki special officer bakin le site inspection tikila dem ngatrai kani ka badek lu ka sau 3 August ndri kakut kala I extension biang mudah au 3 September pade kin saya li biang di habanga apsi up ya ka ni kakut order nga sku mla asu ban apdiki complain kinang bun kinang jur tinga simno da kaneka lat bangan kundu iba pol ban kerpat ba kakut kanang le ke pental jong bat manga ko MDC bat mairu la kalyang juga department nyawan lang ngin yakot lang gidor bar sunong boro rengkat lang bat pi ki press ki media kanang ba kan syai ba karukom yai karukom tulun jong kaneka kam kanang ba ngirungin suk mensim daba piong ba kin odlot boro khot kiding tengah trai nomdon bala banong ban pediang ya kaneka project kinya persyalut hi boro ya kata bari pindai ban syai kindiat ba katei ka Ruby project kaya lingba kawai ka critical catchment area ka ba serve umdai tang yangi ka rai laban hendrai ya boro wi ka sor haki babon bun telikisnam te kalong ka jingma bah konor kom kin sumar kin suker to catchment area bar khamtam bahadu mentam dan ba initiate badi kaneka catchment area how arajar po ar nganam bakala ka NGT bakara laban kila adab job ya ka kis baru sipai telo du ka por hadu menta patla ban initiate ban care dam no eka bangin snano ka dulir ka bas kem bat pateng bawan jungi kanum don jikta te ka tur ngalabudin mengalaya chakman tengah kermen bat ngasultanat ru ka jingkendu jonga iba pol kalong very positive ila ong ba in sapen kre la kaliang ka department bat shen in sapen tip bangin saya late inspection chate
ringkat lang borok ki stakeholder ngin saya pet ke iga babahatam bangin school ka department kanang ba ki paj ba nong sunong kamtam junggarai kin sotu ba hakanu korkom kin pentulun ka kam tikane ka kata pelat sibun ya ka environment kawai ka umdi ke jongi tikane kamri su tangka project namanta ka sarkar ndri ka sentimen pada namanta jongi kinong sunong hangtai tengah kum MDC jongka karsan laban mo prem ngashim ya kena kejikit kya kajing kendu jonga ka long ka basa iso nga dokumen ba ka positive respond jongi ba pol ila ay nga ni shen ngin sayo ban ya kendu ba hawar polai trik benai bendriu arpor posan ngalawan kendu i ba pol haba kawan ngani ka project ka bahe adjacent jongka tu ke area ngimdon ka fire station tekane ka fire station set up kaladon lodu arhajar arpo ke city arpo way financial year arpo kalada sanction ke government ban set up ka fire station hapo Maxwellton hapte hapo Oxford Henry kajaran khat ba katu ka jaka kala yat case ka case nga try kala lip yang ka fever jong mutu wi ba yakun case tikane ka project ban set up ka fire station kala long kala sange di dagala sajid ho march ho neusnem pria nga sanut bej beri labun ki bawon mi sanga yakane ka city den dagilawan mi sanga nga soba ngayo ya kalat ban kendu sarprestun home minister ban ngilayo ban ya discuss yung ba penyo jaka kanes ka sanction pisa kaladon anytime in your setup no ikatu tinggal ya song discuss lang bat kinong snong kinong kikam snong nisa kemau bakadon ka jaka hapo block 6 kabadi ka Mulberry farming center hangtai kaba khatra ikar ka land kadang long weekend hadu mentah la 2-3 decades campaign don kam tika hab hapo ka jingpet jong bapol ning baka textile department di kalong positif bahat kopor tementas ni la budin biang beri katu ka fire station kan yarap haki natural calamities mong tangi karai laban riwat yakithan mo prem yakithan lesi ki konsulsi ka bahab jongi bapolru te kalong positif ban ila ai assurance bakin sa ai jaka lai hajar square feet in the entrance hapo block 6 ka to Mulberry farming center temun the left side in your setup yaka fire station desin ila one yakani project ka fire station to kaladon tengilong fully equipped so we hope for a positive response from the government and kajing linga jing pisa jung kinong snong jung pajba jung ka laban bat kasor hi baro kowe kin yo ya kajing shai la kalyang jung ka sarkar ila ya kendu ban inspect tema I mentai la ai assurance bangin saya kendu hasai bat ngin saya bat sutu nadong hadong kumno kan ya ka progress jung tu ka project kenang ba dengila sutu ba ka jingot jing kanum don ka jing yada ka catchment area kan don temon ngirungin sub men sim menahi ben percaya ka development khamtam ka tailai ka project ka balan bu mau nongrin ba ka president jongkari India ka badai hiru ka tribal kalong ka jing kemen yangi ba kawan ka development kalong ka jing kerku naman taki konsamla hendri ngimla ban sacrifice pa ya ka environment ngimla ban sacrifice ko umbam di ngimla ban sacrifice ya ka kepada ka balong kongsan ya ka emlang salang kata ka di ka jing mo simkya ka jonga lalu pi abu kata mentani yung very soon in sa penbiang lang baki department ngatry kan bampon dia dihaban set up ya ka party ka ba klan ka ba don labor kalyang bikin pensutu ini ngatry piru pinyo kelijing kelingar pinyo kelijing kelingar ban shy atau kasni ti ngakerpat I shoka arterik u September shoka kan don hearing biang apo kut ba in mo ya yo inspect no kanang bakan shy kala kalyang ka jongki pai ba